دەم باش خوشک و برایان هێژە vê dema talî wekû tev de bînin şikir ji Xwedê sûretê mil ser gelek sefehata hatiye belakirin mixabin bi xerabî qahreman êzîdî xaîn e û qahreman êzîdî xwefiroş e û qahreman êzîdî nizanim çilona êgo nizan bê qahreman êzîdî talaniya wan kiriya qahreman êzîdî ticaret li ser wan kiriya qahreman êzîdî hin ji wan dane kuştin êgo nizan bê qahreman êzîdî mal û mewdan li ser xwîna wan ava kiriye ji ber wilo qahreman êzîdî xaîn e na qahreman êzîdî dibe xaîn e çima ji ber ku qahreman êzîdî jî zimanê xwe wekê wan nelewtand zimanê xwe pîs nekir wekê wan şer'a êzîdî û nav û dengê êzîdatiyê wek êwan nelewtand yani divêt gîdon bê di destê wan nezana û bêaqila û bêxîreta de bê niha ku insanek nezan bê got bê birayê me bi Xwedê ez nezanim çare lê dibe dikarê şîretna lê bikî lê ku nezan bê û ji xwe ptir bê û bêemel bê bi rastî gelkî zor e vêce nezanin û ji xwe ptirin û bêemelin herêkê rabûye û xwe kiriye feylesûf û profesor û xîretkêşê Êzîdxanê û Êzîdxan bi şev û ro dinalê û Êzîdxan bi şev û ro Estra dibarînê bi taybet çiyayê Şingalê birayê delal reda mijiya we hemiçka qewîntir bû û reda mijiya we hemiçka münasibtir û çêtir û paqiştir bû ez nikarim wek we û ez naxwazim wek we bimeşim jî ez bimeşim ez ê li gora serê xwe bimeşim ez rabûm wexta ku eştexilîm û min dest bi karê xîretê kir min ne ji bo nawe kir ji bona navê Tawusî Melek mikir û ji bona we nakim jî ji ber ku ê min ez Xwedî îrade me ez Xwedî bihêwerî me û ji bona îrada xwe û bihêweriya xwe ez musteedim bêm kuştin jî Camerê Seîdgabarî insankî vê kêlîkê nexweş e em naxwazin bi rastî insankî nexweş bê qedera Xwedê bê em naxwazin gotinekî xerab li ser bêjin ji ber ku gelek caran me da berhev siyasî û îctimaiyen û almuhim me gelkî em li dijî hev derketin Camer vê kêlîkê li ber miriniya wexta ku ma vîdyo ma çêkirin li dijî hev wek mesela niha ku êzîdiya geleka jê adeva avêt Seîdgabarî wan çaxa mezûm bû li cem naşit û maşit û xîretkêşê çiyayê Şingalê û guva roja sûretê wan tên diyarkirin û tên xwehakirin ku mazat û mêze jê re vekiribûn û eziman bûn bi dizî malê xwe çima ew naçin ser wan naştexilin birayê delal ew xîretkêşê bi şeref û namûs hima şeref û namûs ji serê wan dibare na çima qahreman êzîdî ne li ser kêfa wan qahreman êzîdî xelas em î bikin hedef birayê min vêce hinek jê ez hez nama bê were lêborîna xwe ji welatê xwe bixwaze kiro min çi kiriye ez ê lêborînê bixwazim min çîne baş kiriye min tehdêdî li kê kiriye heta ku ez bêm lêborînê bixwazim ez nabê heqa ûn bên lêborînê ji min bixwazin na lêborîna we ji min re nelazim ma lê mixabin bi rastî wexta ku carna tiştin tên gotin serê yekî ji gotin û modinê wan yek bê gelo ev temamin ji eqilê xwe ve yan van eqilê xwe xwariye êzîdîtiya we wanê wilo li ser derewa li ser xıyanetê li ser mesalihê şexsî li ser nebûwa ava kiriye ev e êzîdatiya wan êzîdatiya wilo ji min re nelazim e wexta ku hinek bêya te dilê miletê xwe ji xweştiye ber dilê wan bimîne bi elfî cehennem dilê însanê wilo bimîne însanî wilo kêlîka divêtê têm dayîm şekir bê devê wan de bê got ji devê wan derketî ê te bikin erd û sertere bimeşin lê bi aliyê dijî ve bi
بحضارة ديسة إيجو نهاد بيجن وإيجو بري دفع بتلمي هاد بيجن بقهرمان إنسان كي حقانية يعني حتى ملطي ويجي شاش بيجن ملطي خوات شاشي بس بيجمش فيجا شاشتيك براستيجي شاشتيك ما ظلمو دلي قالك إنسان جي جي شارع يزيدي ما مناخوازن تمو دايم وين مجاري بين سر زمان والسر بيشتغلن مثلا من سربان كسابي وجانا تلفونا دلما بيا وبراي قهرمان شبالاتي واللي برينا خوش ملا دخواز بيجي وقتا جوار اشتغل ما بيعرف خدي خبراتي راسا المهم براي دلال دخورت بريا سيشارو جادر كتن سلايفي خبرك هي دبي هاك تشوي حيفا بابي فلاكس شو حيفا بابي وحشقون السركس هاكا تشوي حيفا أخو براي من دبيت نقون السربكي وتمال أخو خرابك أو خورت دكخانتين دابون يان حجر الصحي دا بري ويب دروجة جامل الشيخ شامو أو حجر الصحي داري خستن آني ناف زاروكي وانو مال باطاوان قهرن قنهن غمناكي بشتي وان هردو روجا هردو خور دركتنا 100,000 خبر المهم اج مسؤول وقرقراكي اي سي دي على دانا وج جامل الشيخ شامو وداري خسنا جي باشينا حتى بكوش على الدرجين عن كوري نان كوري داري خسنا خبر الشيخ شامو جردم ونزانن ازو الشيخ شامو سياسيا جي وجامير ازناس جي ناكم امنيك المهم رابون صد خبرج مجي ردان ازي فيديو وان شاني وبدم تاون زانم من ازبع ساكيكم قهرمان يزيدي انت مو يزيدي اتنا يزيدي تقول يزيدي ما تنا يزيدي باشا برايدر وديت ابي خبر وتنا يزيدي وشرفاته وكيا داعشة بخت اوجداني وها حالونا ما زدش بيش نان كوريا وحتى بي درجة اللي ازي تشكيش وببرسم قالوا انسان قرابو وخاكر في داكارج بونا في ملطي حكا بعشيبي وهكا بخرابي بي المهم اجدل شواطي اخوا حقا مي انساني بتالي نهيل چلو جيبونو يبتالي نهيلن افسي چارو جاف هردو خورت يعني قاشو دان خويا كرن بإنو دلي وان السر ايسيداتية شوطي و100,000 خبر كرن خلكي ودنيا وعالمي بخبرها يزيد خان يا باكرن قالك جارا ما قلت يا افسي چارو جاتين بفدان دزندان ده هو كده حتى انها ناشدك وما ناشدكي قو خلصر فيسبوك عدن غيرت كيش ورسر غيرتي دشتغلن وشابورو لايفا فكنو خورت نجبونا لايفا ام نابين روش كي بعسافان كليا ولو خبرج مرضى نجي زحب كيتشن قوتنا جوانا بجن بقو اسخوك وان بيسناك اسخوك وان يعني رزيلناك قالوا كان ناشط رابونا جبونا فان اشتغلينا قوتنا دخورتي منا برع مفاخواربون شاشي تيكرن وان بردن تكسي نابش جبرگو ايگو دربا خو خارد ناوا في ملطي دش كيسي خوشو برايم ملو خويا تتشجي بكي وتتشجي نكي قوتا درب خار تشكيسي خوشوي تيو ضعب بيت ناوا في ملطي دا تكس بعسات تجيناكي ديو بابي تير سرتا بقرين وابي دني بياو دب خودي نسكنيون ياو دب خوديش خور ونعنشت ياو دب خودي دلي دنيا وعالمش خوش نابي والله في انسانين غيرتك شان في انساني باشيكر في انساني يا راسنا باشيجي اشتغلي لي بلي غيرتاوي تحمل لك القورة عاقلة يقول القورة زانبونا قاولو بجواب بيرا درك فيجز هيفيكم غابنا شتكو ما ماشت رابن السربان هردو خورتاجي حبكي بيشتغلن ودقوتني مجي جا اسايشا دهو كيرا براي دلال هاگر شاشيتي بي وهاگر نزاني بي
وهەگەر شقا حرکێ بێ و هەگەر بە خواربن ئەفسێ چاڕۆژات بن تەعزیی بێدەت بن لێدانێدا وە تێرا خۆڵواندا وە نەرم کردن بەسە برای من دێ و باوێوان خۆتاوێژن بەختێوە خۆتاوێژن دەستێوە گۆنوان بەردن بە خواربوون و نزانم چێ قانون ڕاستە قانون وڵات هەر وڵاتکی قانونێک هەیە و قانونت سەر هەر کەسیرە و لە هێویکم قانوناوەش سەر هەر کەسیرە بێ وش هەر کەسیرە بێ تەبقاندن برای دەلار زێویکم ونوان خۆرتا بەردن بدر خاترێ دایک و باوێوان گونەهن شبۆنە خاترێ دایک و باوێوان و زێویکم شێخشام و چلو ئەوش حەجە ڕستەحی دەرێ خستن هەرێ هەواڕەوان بەوانش زندانێژی دەرێخێ سلا وەڕێز ji bona her êzîdîkî ezdayetî ji dil û can parêz û ne ji bona xedara û ji bona munafiqa û berjewendiya xwe şexsî digerê